Tugot, ti napalabas. Inapalabas, impanaw adagos dala kay Ignas ken Pangulo Baltasar ni Lindon. Impagarup ni Ruben anatayan ti kabsat na. Kinamat nga rod ni Ruben ti grupo ni Fortesa iti kakaykaywan. Ket pinarmek na dagiti buyot ni Fortesa. Agingga, anilangan Fortesa tinagbati. Insubo ni Ruben ti Granada iti ngiwat ni Fortesa. Ket dagos at maray ti baro. Iti daytamet lagundaway. Inarestar dagiti pulis ni Doña Dolores. Ket kastaunay ti panagpakpakaas iti bakat adida tiliwan. Nagsarsarita met dala kay Ignas ken ti combat leader dagiti soldado. Insukumet da Pangulo Baltasar dagiti igamda. Kabayatan na. Agsarsarita da Hepe ken Ruben. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo Anapol 1. Tugot! Ti napalabas! May samot noon yun ngagtistigo iti korte. Ngawan ti basol yu iti lintag. Biktima kayo lang iti kinadakas ni Mr. Fortesa. Agyaman ang ititulo mo, Hepe. Agyaman kami matkada kayo. Gaputan na parmuekan ti leader dagiti sindikato. Kastamot tin anatiliw dagiti dadumapay abuyot ni Mr. Fortesa. Umdasin dahi tang ebidensya. Tapnawan ti sungsungbatan yu iti lintag. Hepe. Ruben, orayan tayo lahangan ti pangadang ti korte. May papanitipan na kay balot mo. Ngamnas kanyag parang ka, ha? Tapno, may bagam ti kinapud, no? Wan, Hepe. Aramidag dahi ta. Anya ka din da ito'y ngay nararamid ko. Nakabalod akon. Diyak kaya't dito'y pagbaludan. Hoy! Sika! Apay nga agsangsangit ka. Diyak kaya't dito'y pagbaludan. Diyak kaya't di may balod. Diyak kaya't. Awanan ti maramidam. Adakan diti unag ti pagbaludan. Sumardeng kan nga agsangsangit. Kat gapot akabarbaro ka dito isalda. Ingkadalusan ti CR. Anya? Pagdalusan nak iti CR? Wan! Kartingam! Diyak kayat tinagkina da tao! Saan? Diyak kaya't nagdalos iti CR? Diyak kayat ti mabaynan! Isong agtungpal ka kanyak! Siyak ti mayoray ti daytoy aselda! Pagbutbut nga dakdag iti balod na babay dito'y correctional. Basta diyak kaya't nagtungpal! Nagbangsit ti CR yo! Amom! Diyak kayat tinareklamo! Nagpintas ka nga uray. Bakit kan? Nagpaliwan ti kayat ko nga ipaaramid kan ka. Anya ti sabali nga iparamid mo kanyak. Nagpudaw ka, babae. Korsonada ka. Bastos! Di nakaprusan! Di ka nagpagod. Kalpasan ti aramidakan ka. Sumarunong at tandag iti kakaduwak dito iselda. Anya ti aramidan nyo kanyak! Anya ti aramidan nyo kanyak! Bastos kayo! Awanan kayo itibayin! Pinagsaladakit din nakaslamulmulong! Sumardang kan. Awan mo't lang ti maaramidam. Oh, adto iti karton, apagidam. Anya ti kayat mo asawan? Paturugan na kiti suelo? Kat karton lang ti pagapap ko? Wen, awan ti bakan ti akama dito isalda.
Iso nga nusam ti agidday ti suwelo. Akarton laeng ti pagiddaan. Saan na mabalin? Jak kaya ti agidday ti suwelo. Baknangak! Kat jak na erwam nga agidday ti suwelo. Dito'y pagbaludan. Awan ti marigrigat. Awan ti baknang. Agpapada tayo amin nga adda ditoy. Anya? No di mo kaya ti agidda iti suwelo akarton laeng ti pagapap mo. Makammo ka. Awanen ti sabali a pagiddaam dito'y selda. Jigard! Tulungan na ditoy! Jak kaya ti maibalod! Sumardang ka! Awan ti makatulong kan ka dito'y pagbaludan. Siya po ta nagbasol kamot lang itilintag. Akas kada kami. Bastos kayo! Ada ka no bisitag. Ang mga nuirwar na kundihani. Kunakon kat, adi nagbaybayan. Si bibiyag pa'y kayam ni Hani. Apay adi mo maiperang dagiti matam kanyak, mama. Kasarita nak. Di kag dumog. Diana. Apay nga agsangit ka, mama. Pakawanan na kanak ko. Ano ti basol ko kan ka. Mama. Si Murutak iti grupo ni Fortesa. Naglablabasak. Inaramid ko amin na kayat ko. Dumngag ka na yung bagkanyak, Diana. Kaya't kun tiyag balbaliw. Sapay lang kuma, tama pagkawanak may papaniti pundokan ka, anak ko. Anya dayta nga ipod ng kanyak, mama. Basal ko ti amin. No apay anariribok ti biyagyo kin ni Ruben. Anya? Siyak tinagplano nga ipapatay iti ni Ruben. Tapno ni Lindon ti mga sawagan ka. Anya? Kinabak nang ti kinalikagumak kin ni Lindon. Iso akayat ka nga ipasawagan ko na. Nagpanunot akiti pamuspusan. Tapno mayadayo ka kin ni Ruben. Kat napanunot ko apatayin milangan ni Ruben. Anya? Siyagmat lang ti makagapo. No apay anay balod ni Ruben. Limad anang ikabilak iti siyabo iti nagluganan na. Kalpasan na. Imawagak iti pulis. Kat imbagak nga daimat ni Ruben asyabo iti lugan na. Mama. Dayta ti puno, Diana. Tsak amo. No anya ti ibagakan ka, mama. Nagdakas ka at tao. Saan laday tatirumbang abamuang, Diana? Siyak matla ti makagapo. Do apaya. Ituloy mo ti kayat mo nga ibaga, mama. Siyak ti pimatay. Iti day di Roberto nga amam. Anya? Pinatay mo, day di papa? Juan, Diana. Inot nga inikikak ti sabidong ti kankanin na.
maging ka nagkapso. Naaramid mo day takan ni Papa. Dimteng ti aldaw, amasansanan ti panagsakit na. Maging kapim musay. Mama, Pagawanan na kanak ko. Nagbalinak ka managing pupukod. Kinabag ng lang, tikal-kali kag umag. Iso na aramid ko tikas jay, iti amam. Kaya't ko iti abukutan, ti kinabak ng na iti Roberto. nagdakas ka, Mama. Pinatay mo gayam day di Papa. Si dadaan na ka magibagay ti korte. Gawan basol ni Ruben, itiriribok ka na pasamag. Siyak ti utak, iti amin ariribok. Dayana. Pagawanan na, kanak ko. Nagsakit, tinaramid ni Mama. Manang Celia, Auntie Ansing. Nasayaat mo, tanakabalo din ni Mamam. Isugayam tinang patay iti daydi Don Roberto. Ay, demonyo day dia Dolores. Pinatay na day ti Roberto akasinsin ko. Diyak impagaruap. Ama aramid ni Mama tikas jay. Diana, Celia, naska na patib ka rin tayo ti pakinakam tayo. Imbaon ko nagiti abogado ka mga sikaso iti amin. Auntie Ansing. Nasayaat mo't ta nakaawid tayo dito'y Dagusta Ignas. Tano saan? Amang ano impagat ko iya pagbaludan ni Dolores. Ibu sa kami na buok na. Parparag ti rupa na. Isinak ti kararwana. Auntie Ansing. Kan saan laday tataramidag kan kuana. Dut-dutag dagiti mata na. Tapno saan na makakita. Celia, Diana, Ansing. Ignas? Tata Ignas. Oh, apaya si kalang ti simang pet, Ignas. Ayan da Ruben kan Lindon. Lindon? Kunam? Auntie Ansing? Apay nga ikuyog na ni Lindon nga umay diti balay. Diana, pasensyakan. No nagilimod kami, kan antim nga Ansing. Anya? Diana, agkabsat, da Ruben, kan Lindon. Lukas ta. Puno tinadakamat kanya kidi ni Hepe. Ngagkabsat da Ruben kan Lindon. Puno, Diana. Kat adada ita iji ospital. Gaputan na paltugan ni Lindon. Anya? Oh, anya pa lang dararamidan nyo. Mabantayo ni sa ospital. Sa rungkaran tayo ni Lindon. Apay di ka matagtagari asim mangpat dito'y tribo, tatang. Anya tinapasama ka da Ruben kan Lindon. Anya ti kayat asawan ti panagsin na ay mo, tatang. Napaltugan ni Lindon. Anya? Kat intaray dagiti kakadwa tayo iti ospital. Nakaro, ti pan nakapaltog na. Sana sigurado. No makalasat pa'y. Anya? Tatang, ibagam na sa dino da itang ospital. Kaya't ko ang makita ni Lindon. Sige, anak ko. Agpakuyog ka.
Kadagiti kakadwa tayo. Dito'y tribo. Nagado nga aparato tinaikapat itibagi ni Manong Lindon. Lumaban ka, Manong Lindon. No kaano pa'y anatayan dagiti kabusor. Kasto'y matan tinapasamakan ka. Diyak kaya't namatay ka, Manong. Ipatpatag ka, kabsat ko. Pangasim ta lumaban ka. Bantayan ka diti ospital. Aging kang agsublit ipuot mo. Ipatpatag ka launay, Manong. Iso lumaban ka. Di mo ipalubos sa matay ka. Ano pa'y timabalintang aramiden. Kaya't ko pa'y amakadena ka. Ngawa ng tiriribok itibiyag tayo. Kaya't kung agbalin tayo anaragsa ka pamilya. Ruben! Diana, Ruben! Agyaman nagtanagkita tamatlaan. Maraksa na ka makakita kan ka. kastakmat kan ka, Diana. Kailiw ka na makita. Amo kon ka amin, Ruben. Agkapsat kayo kanilindon. Wana, Diana. Manong ko ni Manong Lindon. Kidaw ako makan ka. Apakawan ang muntikabsat ko. Gaputan nagbabawian nanti naramid na kada kayo. Wan, Ruben. Awan ti rumba nga pagdanagam. Impod nun ni mama ti amin kanyak. Napakawan ko ni Lindon. Agyaman ak, Diana. Kumusta ni Lindon? Aging gaita. Saan pa'y nagsublit ipuot na? Anya? Madandanagan ako na. Diyak kaya't namatay ni Manong Lindon. Saan adakas ni Manong Lindon? Naibaga na amin kanyak ti makagapo. Noa pa'y nagbalin akas di ti ugali na. Ruben. Basol dahi ti ni Fortesa. Agam sa nabali, tanagpulon ti kinadakas dahi di tao. Gaputan na tayan. Wad kayam, sa dino tayo andaman ng silya kan anti-ansing. Adadalang itilabi ti ospital. Ha? Siyak lang ti masidag kada kayo kan ni Lindon. Asino ti kinasaritam iti cellphone, Ansing? Ay, Apay nagkatawa ka nga, Ansing. ay, sa wakas, Ignas, at danto na sawak. Anya ti kayat mo asawan, Ansing? Nilyo, na best friend mo, Ignas. Makarwarita ni pagbaludan. Anya? Wen, Ignas. Day tatimbaga itay kanyak na abogadok. Makarwaran iti pagbaludan nilyon. Nasaya at nga rudno kasta, Ansing. Tata ka magong. Sinay. Si Kamat Gayam. Wan tata ka magong. Sa dino ti ayan ni Lindon. Ignas, salawahan ka. Ah. Asino day ta babae? Isu ni Sinay. Kayan ayat ni Lindon. Naimbag nga oras mo, madam. Ay, di nakawagan ni ti madam, ta saan ka maestra. Kung naklakit din no kayan ayat na kanignas. Si ka talaga, Ansing. Umay ka, Sinay. Tamapanta iti silid, nga ayan ni Lindon. Diana, iso ni ipagsinay. Kaayan ayat ni Manong Lindon. Maraksakan na ka makamamukan ka, Sinay? Kasta akmat kan ka, Diana. Bayaw, Ruben. Kumusta ni Lindon? Saan pa nagsublit ipuot na, Sinay? Anya? Ruben, panawan tapay lang ni Sinay dito'y abay ni Lindon.
O sige, Diana. Ipagsinay. Panawan na ka pa dito, ha? Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ni Lindon. Ispanang bumakan patay. Di mo baybayan di kayan ayat ko. Madadaan lakit di tilimbong ti panunot ko. Numapukaw ko ni Lindon. Lindon, pangaasim na lumaban ka. Adaak lang dito'y ang mga sikasukan ka. Laglagi pa mga ay-ayatan ka unay-unay. Saan ka di anak kinarita? Nga awan ti umad-adayo ka data. Saan tangag sinsina? Lindon! Lumaban ka! Ay, sapay la kuma, tagbiag ni Lindon. Addan planok nga ramiden, Ignas, Celia, Ruben, Diana. Anya ti plano nga aramiden, manang ansing. Unag paiso, ansing. Agigiddan tayo amay kasar. Ha? Anya? Wen, Diana. Ni Leon kan Jack. Ni Ruben kan Sika, Diana. Da Celia kan Ignas. Da Lindon kan Sinay. Agsasabay tayong agkalaysa. Siyak ti makamoy ti magastos. Anya? Ing grande akasar ti mapasamak. O pataparis ti may kalaysay ti simbaan. Apaya nagsandaay ka, Ruben. Saan ka naragsak ta ikallaysamon ni Diana? Pampanunutak lang ti kabsat ko, Ante Ansing. Sapay la kuma. Tagsublin ti puot ni Manong Lindon. Lindon, agringkan, kita anak. Adaak lang dito'y abay mo, ang makisarsaritakan ka. Arakupan kay dinairot. Lumaban ka. Di mo ipalubos, amatay ka. Nagsubling ti puot ni Lindon. Diyos ko, agyaman na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti maudi apaset, ti nobela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.